Anya pa ngay garo. Nukas pangarigan man bilang anga mapagasatan ni kapitana ta sa balin to ti mga baka kapitana ti barangay nagsusuan ang kabaring anga hanak masukatan niya sekretarya ti bumarangay no ka. Tay ko nakon, ikararag mo sekreseng. Speaking of Sek Marga, ni Sek Marga dati sumungsungad. Wang garod, baka umay nakikanti ayuda kun. Baring. Oh, Trining, kamusta kan? Ayos latamot Sek Marga, sika kamusta kan? Ayos aklat tamot. Adda ka magayam dito Sek Krising, umay kakadi agpalpaliyo. Kwa Sek Marga, hanak ko niyaw awagan niya Sek Marga sa anak ko niya sekretarya ti bumarangay. Marga latan. Para king kagayam datoy ni Trining. Agyamanak Sek Marga. Wino, may mayat sa latan nga kapitana Marga ti iyawag ko kingkan. Haanak pa'y mga nga baka kapitana ti barangay nagsuswan. Iso nga, hanak pa'y nga mabaling nga maawagan niya kapitana Trining. Marga latan. Ana Sek Krising, hangkan sa mga makasungsungbat kinyakon. Uwan aminik Sek Marga, umayak talaga nga agpalpaliw ta isutimbaon ni kapitana kinyak. Amo mo ni kapitanan kaslamet hanga nagbaling nga boss mo iti. Sa bagay, knowing kapitana, madanagan man siguro iso natatan. Apay Sek Krising, mabuteng launay ka din ni kapitana nga maawan kinya na ti posisyon na. Ha mga kasjay Margangem, syempre, kaya nalatamot ang mga bak nga kapitana dito barangay nagsuswan ata, kaya na mga agtultuloy dagitay proyekto namot Anya ka diti proyekto na nga naarami diti barangay nagsuswan. Aliman sa Krising, ibagaman no, anya dagijay. Hangka nga makasungbat ta mom launay nga awan ti inaramid na diti barangay nagsuswan no dikit ti agurnong ti lalaki na. Kwa Sek Marga, hama nga kasjay. Tay ko namtat tayon, datik nga boss ni kapitana iso nga amok dagiti may kaniwas nga aramid na. Hama nga unay nga kasjay ni kapitana, anya nga saan? Amok nga amom dagiti kababalaghan na di barangay hall. Hangkamot angag sasaomot ti kastamog kini kapitana si Kamargata. Hantay mga nadalos nga tao. Hanga talaga. Ngam ni ikumpara na makini kapitana nadaldalusak nga amang ngam kinyana. Madamag kumanggayam Sek Marga. Nukas pangarigan man nga mapagasatan ka nga mangabak nga kapitana ti barangay nagsusuan. Sukatan na kam kadikini treasurera Liselita no ka. Madanagan ka magkadi sa krising nga maawam mo ti posisyon mo diti barangay nagsuswan. Kaya nakadisaw undata nga kayang-kayak nga abaken ni kapitana. Winman sa krising madanagan kan sa unay gamin. Ham mga kasjay ngam kaya't ko lang nga maamuan. Basta no syakto ti mangabak sukatang kay nga dua kini treasurera Liselita ken dagiti dadto mga tantanod ijay barangay hall nang nangro na data Bogart nga ari-ari dita barangay hall jak to kaya nga makita no syak to ti mapagkasatan niya kapitana ti barangay nagsuswan. Ay iso no syaking ka sa krising bagbagaam ni kapitana nga agridam isuna numadi na kaya mapukaw ti pagiging kapitana na diti barangay nagsuswan. Sige garod, muna akon training. Sige sa krising, aganad ka. Permi launay ti danag nan aya training. Isupay no anya launay gamin ti pagdanagan namot. Madanagan da nga siyak ti mga bakta amuda nga kalkalak amin nga bangsit da nga idultulin da di barangay hall no siyak ti mapagasatan niya kapitana ti barangay nagsuswan. Ay winmot agamin isu madanagan dala una yun. Basta training, madinak tungal lipatan wan. Wun Sek Marga, padasan da kamatata. Agyamanak, training. Ngem, saan kanto mga agbalbaliw ano mga baka? Anang agapo ko ma,
Siyempre ni Kapitana garud idi nangabak nagbaliw mo to ni di nagbaling nga Kapitana isunan. Isuna ta ni Kapitana iti best example tay tao nga makuna nga agraraman sa bagay. Sige, umuna akon. Sige, Kapitana Marga, agyaman dati paayudam Awan anyaman na training adon tupay iti iyawat ko no sakto tay makatugaw nga kapitana ti barangay nagsuswan. Barbaring Marga, barbaring sikatinamnama mi diti barangay nagsuswan. Makakaasa ka. Sige, umuna akon. Bye.